Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hurmatlı Müslüman bir toğanlar, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizga فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sen Allah Ta'ala'dan bolğan rahmat menen tegereğindegilerge jumşak mamilede boldun. Eger sen katуу mamile kılganыңda, жүрөгүң ташбор болгонунда senin tegereğindegi adamlar çaçırap senden kaçıp ketişmekti. Hurmatlı bir toğanlar, bul jumşaktık münöz, jumşak söz degen bul Allah Ta'ala'dan verilgen belek, Allah Ta'ala'dan verilgen nimet. Jumşaktık menen har bir nerseni çeçkenge bolat. Uşu nersege işeneli, men oroyluk menen çeçilgen bir mesele bola turgan bolsa, jumşaktık menen 10 mesele çeçilir. Birinci barganında jumşak söylesöň çeçilbey kalışı mümkün. İkinci çeçilbey kalışı mümkün. Biro üçüncü jumşaktık mamile bul toğlordu jahilde turgan Allah Ta'ala'dan bergen sıylık bolup eseptelenет. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "İza aradallahu bi ahli beytin hayran adkhala aleyhimur rifq." Eger Allah Ta'ala bir üy bölögö jakşılık kalay turgan bolsa, al üy bölögö jumşaktıkты kirgizip koyat. Hurmatlı bir toğanlar, şu hadislerden düşüngön nerselerimde daima bir-birimizge jumşak mamile kılалы. Atene baldarga, baldar atenege, koşunalarga, tuğandarga, jalpı qoomgo, iştegen jeribizge, göçölörde, avtobusda жүрөбүзбү, жөө жүрөбүзбү, машина менен жүрөбүзбү, машинелерде пробкаларга тыгылып атабызбы, бардыгыбыз bir-birimizge jumşak mamile kılалы. Allah Ta'ala bol jumşak mamilelүүлүктөн Allah Ta'ala razı bola turgan neyse dünyadagi ahirettegi bardığımız işimiz bir gana jumşaktık menen çeçiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de adamlardı davat kılıp İslam'a çakırat ele. Bir oğuşu ümitleri üzülüp Mekke'de uşunday oroy mamilelerde görebergende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu Taif degen şaharga barat. Taif'te adamlardı kança gün dör uşu İslam'a davat kılganda acerde dağı bir jumşak mamile görbey. Peygamberimizde kanjalata vurup, Peygamberimiz uşu giyip жүргөн kepeçi kanга tolup uşentip gelip oturup kalgan uçurlarda to periştesi gelip, "Ey Muhammed maga buyruğun, eger kalasın uşul iki to menen Taif'te japtırıp salayın" degende dağı Peygamberimiz oşonda ızaga tolup, özünün giyip жүргөн kepeçleri kanга tolup, uşu denesinde görө turgan jerip kalbay bardığı jarakat alıp uşuntip ızananıp ыйлап atkanda dağı "Jok, men Allah Ta'ala'dan ümit kılamın, uşu qoomdan keyin Allah Ta'ala'ga ibadat kılgan, Allah Ta'ala'ga şirk koşpay turgan adamlardı çıgarat dep ümit kılamın" dep al jerde da jumşaktygyn görsetkön. Emi tarıhты ala turgan bolsok, en çoğun dünyada uşunday bir İslam'da jaygan ağlımlar oşa Taif şarından çıkan. Hurmatlı bir toğanlar, jumşaktıktın artı bereke bolat. Ağlımlar oşunday nasihat kılışat. Bir adam bakırıp çakırıp, adamlardı güç menen, adamlardı uruşu menen, tildö menen, sögü menen iş kıldıram degen adam bir gana özüne düşman jıynayt deydi. Hurmatlı bir toğanlar, İslam jolunda kança jıldan beri kızmat kılıp beretabız. Bizge bir ata-eneler gelet, baldarım karabay ketdi dep, baldar menen süйлөшкөн учурларда, baldar bolsun, kızlar bolsun, uşu jaштар menen köp süйлөштүk. Emne üçin ata-eneňden uşunday kılasың degen учурларда, "Ey bayke, ata-ene uşunday kiçigi keslerimde, nariste учурларында atam mas bolup kelet ele, apama kol salat ele, bizge kol salat ele, üyde tınçlık jok ele, üylörgө bir jerge jumşaganda jönököy barıp kelip, "Oy balam" debeyt ele, sögüp sagıp başka vurup uşintip jumşayt ele. Oşondan жүрөгүm öçüp kalıptır, жүрөгүmdegi bolgon süyü öçüp kalıptır degen gana жоопторду okup attık. Hurmatlı bir toğan, oroy mamile, jaman mamile ata menen balany da ajaratıp koyat. Mundan ötö etiyet bololu. Daima eger biz işimiz bütün bul dünyada bir Allah Ta'alaga jagalı dey turgan bolsok, ar bir baskan jeribizde jumşaktıkты özübüzgө sıfat kılalı. Avtobusda жүрсөк dagı, jөө жүрсөk dagı, göçöde maşina aydap gelip probkalarga tığılsak dagı, kanday oorçuluk, kıyınçılıkta kalsak dagı, jakşılıkta bolsok dagı jumşak mamileni özübüzgө sıfat kılууну ar birimiz esibizden çıgarbaylı. Antkeni eşikte kılganыңdan uyalgan nerseden adamlar görüp kalbasın dep bir kılıktardı kılgandan uyalgan kılıktardan üyüңdө oturganda da uyal deyip. Eşikке çıkkanda molayım süylöp kalabız. Özübüzden bir
өйдөрөп турган начальнигибиздин астына барса, же бир байдын астына барса, же да бир бийлиги бар адамдын астына барып, бир муктаж болуп калган адамдын астына барсак, үйүндөрүбүздү кооз чыгарып калабыз. Урматтуу бир тууган, ошондон уялган кылыгыңда, үйүңдөгү балаңдан да уялган учурларда ошондо сен Алла Таалага жагасың, ошондо чыныгы мусулмандын сыпаты болот. Дагы бир аалымдарыбыз ушуну мисал кылып айтышат. Илгери машина жасап, жаңы автомобилдерди жасап чыгып атышканда, адамдар биринчи дөңгөлөктөрүн темирлер менен жасаган экен. Темирлер менен жасаган дөңгөлөктөр 1 километр, 2 километр барбай, бардыгы мыйрайып жок болгон. Адамдар өнүгүп отуруп анан желимден ошентип азыркы баллон, азыркы дөңгөлөктөрдү ойлоп да, анан коюп бергенде миңдеген, канча 100 миңдеген километр жерлерди жүгүргөн мына дөңгөлөктөр чыккан. Урматтуу бир тууган, ушу жумшак нерсе канча чуркап атканын көрөбүз. Ошо дөңгөлөктүн ордуна темирден темир, болоттон, алмаздан, ушу ширелтип алып келип койчу 1 километр бара алабы? Бардыгыбыз муну элестетип көрөлү. Ошон үчүн жумшак нерсе алыс чуркап атабы? Биз дагы жумшак мамиледе болсок, жашоодо алыс чуркайбыз. Алла Тааланын разылыгына жетебиз, ахиретте бактылуу болобуз. Жумшак мамиледе болсок, дүйнөдө досторубуз көп болот, бизди сүйгөн адамдар көп болот, туугандарыбыз сүйөт бизди, душманыбыз да сүйүп калат. Ошон үчүн аалымдарыбыз ушу нерсени мисал кылып айтышат. Сен ушундай адам болгон, ушундай жакшы адам болгон, ушундай жакшы мүнөздүү болгон, сенин душмандарың дагы сага душман болгонуна өкүнсүн дейт. Урматтуу бир тууган, ушундай таризде жашашты Алла Таала ар бирибизге насип кылсын.